Danas idemo u zoološki vrt prvi put sa bebom. Baš sam uzbuđena i snimit ću vam sve. Počela je kiša. Znači, kiša i vetar i sve najgore. Kako je prelepo. Kako je lijepo i prošle godine kad sam bila u Beču, kad smo bili u zoološkom vrtu, nekako su mi životinje delovale baš strašno i kao na otvorenom i to i mislila sam da naš zoološki vrt baš nije takav. Međutim, bukvalno je baš lijepo i čisto i može lijepo da se vidi. Ne znam da li možete da vidite. Ali prelepo je, stvarno. Mislim, i čisto je. Iskreno, baš sam srećna. Ovo su karte. Uzeli smo 2 karte za nas, za bebu je besplatno. Ćao! Kako su lijepi! Hrane se, ili? Ovdje je malo prljavo staklo, ne može lijepo da se vidi. Kako su slatki! Šta je to? Vidjeli smo ovdje, vrći. Vidimo Dina. Vidimo Dina, vidimo Dina. Pomjena unutra. Evo su ovdje. Hvala. Vidi kako ga vole, idu za njim. On ih hrani. Upravo nam je dečko dozvao vidre zato što ih on hrani. Ali ima dinar. Ne ispušta ga iz usta. Ne, sve imaju po dinar. Dođi da vidiš. Ali one kad dođem, one se sklone. Kaže Kristijan, koliko me ispoštovala vidra, došla i bukvalno je prišla ovako da je snimim. Nisam mogla baš lijepo da snimim zato što se jako brzo kreću, pa ono, ne znam koliko ste lijepo vidjeli na kameri, ali preslatke su. Kao prošli put kad sam vidjela pandu i umrla od sreće. Kristijan je tražio da vidi patuljastog kajmana, međutim nije uspeo i išao je okolo dok sam se ja snimala. Evo ga. Sakrio se ispod drveta. Ovi imaju svoje jezerce ovdje. Ali ne vidi se na kameri.
Tamo je žirafa, zebre i ceo ovaj deo. Baš je lijepo i sve je tako otvoreno u stvari. Evo su antilope. Prelepo je što može sve da se vidi. Bukvalno, ja ne znam, mi smo u aprilu bili prošle godine u Beču i bukvalno ništa nismo vidjeli što se životinja tiče. Nekoliko tipa smo vidjeli koje su bile na polju. Tako da je sad definitivno pravo vrijeme. Kaže, Kristijan vidi kozu koja ima crnu glavu i belo tijelo. Kad si to vidjela nikada, potpuno si izignorisala. Zato što bukvalno ne znam šta da gledam trenutno. Šta prije da gledam. Ovo je trebalo da bude zabava za bebu, međutim, očigledno je zabava za mamu i tatu. Presrećno su. I tako je dobro što pada kiša, jer onda nema puno ljudi. I pokušavam da vam snimim usput sve što ja vidim. Ne znam koliko. Ovdje je kakadu. Ja nisam neki ljubitelj ptica, ali Kristijan jeste, tako da verujem da je ovo za njega doživljaj. Da, Kristijan je stari bird watcher. Šta je to? Igraju se. To je to, zvanično nikad neću ići u neke tropske zemlje. Kako se zovu te zemlje? Nikad, ne. Ovo je Kristijanova omiljena ptica. Bila ili i dalje? Bila. Loše hvata kamera. Idemo da vidimo životinje na otvorenom dok još nije kiša krenula. Ok su im kavezi relativno. Realno mogu da budu malo veći. Kad smo bili u Šembrunu, samo s tim mogu da vam uporedim, pošto to je jedini zoološki vrt gde sam bila da sam kao starija i da se sećam. Ptice su bile u ogromnom nekom kavezu zajedno i to je loše jer ti kao kad dođeš ne možeš lijepo da ih vidiš, ali mislim da je to bolje za životinju u svakom slučaju. A ovdje su ok kavezi, ali deluju mi malo. Dremka. Plače. To je arktički vuk i upravo je plakao. Ne, možda mu je vruće. To je Amerika.
Došli smo na ovaj kao vidikovac i bukvalno je prazno ovo. Što god da je, mislim da tu može bijeli medved bio, ili? Ovdje su medvedi, ja mislim. Beže mi momci. Zabušavam za njima. Kaže Kristijan, brže. Ne znam šta je tamo dole. To jest, ne znam šta je tamo gore. Smorio se. Kiše i tako. Kako je poseban, bukvalno bih mogla da ga gledam satima ovako kako kulira. Hijene spavaju, ali možemo da ih snimimo. Pa ne, vidi kako je dobro uređeno sve, brać. Da, možeš da vidiš životinje, to je baš lijepo. Spavaju. One noću love, možda zbog toga, Kristijane. Ne, svi ste reći. Kako su lijepe, kao neki ogromni psi. Da. Prelepe su. I velike su. Kaže Kristijan, ovo je magarence koje nije ni svesno da živi pored lava i hijena. Hajmo. Možda se ne liči na magarence, šta je ovo? Pa neka kombinacija nešto što mi ne znamo. Fancy magarence. Baš je prljavo ovaj deo. Da, vidi kako je lepo da spava. Šta je sa životinjama i zašto sve spavaju? Valjda da tuše kiša. Popodnevna dremka. Popodnevna dremka koju je beba upravo propustila zbog zoološkog vrta. Nego, meni se ovdje ne sviđa zato što deluje prljavo. Vidite njegove rogove. Evo, svi ležu da spavaju. Svi ležu da spavaju, bukvalno. Konjici. U ovom vlogu mogu da vam pričam non stop jer sam sama. I nekako je mirno i tiho i onda ne čujete gužvu, čujete mene, tako da je to dobro. Nisam ponela naravno ni ovaj mikrofon. Ovaj deo je deo sa sovama. Vidite je, kao Harry Potter. A, lovi. Jede. Jede? Da. Uhvatila miša. Mišim. Mrtvo. Kaže Kristijan, to ne bi smjela na YouTube, tako da sam izbacila neke delove gde su mrtvi miševi. Prelepa je. Mislim da je upravo jeo i sad je na svojoj popodnevnoj dremci da malo svari. Evo ga. Kristijane, ovamo s ove strane. Odmor za vodu, pošto je letnje vrijeme i tata i beba se znoje.
vam kažem, ja bih mogla ove životinje da posmatram zauvek. Samo da ih gledam. Nemoj da me grebeš, bjebo. A ne možete da vidite, zato što je ograda takva, stvarno ne mogu da vam dočaram, ali... Ona spava na svojoj šapici kao mačka neka velika. Neko je smara tamo ko se dere. Kažem vam, deru se ti momci neki kao navijači, što god da su. On se nije potresao uopšte. Vidite ih. Ne sam da priđem, ne znam, oko ove ograde i to. Mislim, svakako razumete me. Ali nadam se da sam uspjela bar malo da vam dočaram. Neću da idem da vidimo majmune, zato što su tamo ekipica majmuna koje se deru na majmune van ograde, tako da ne mogu da vam snimim, ali možda uspem posle, ako budu otišli odatle, pošto trenutno im je to glavna atrakcija, pa se deru oko kaveza majmuna da bi izazvali majmune da se deru i tako se ljudi majmuni i majmuni deru. I to je to. Mislim da su ovo kavezi sa medvedima, ali nisam sigurna i tamo je bukvalno vodopad. Ti vodiš ovo. Ja vidim, to je još i manje. Ne možete da vidite medveda jer spava. Evo ga. Ali bukvalno se ništa ne vidi. Ne. Vodopad. Ima jednog ga spava i ona vidi mu zube, brate. Gdje su mu zubi? Ja ga vidiš. Da! Možete i vi da vidite. Bolje se vidi na kameri. Evo su mu zubici. Njuška i zubici. Dobro, zašto medvedi jedu voće i hleb? Jedi meso. Pa gdje je meso? Kreteno, povoljnije. Evo su lešinari, ali ne znam da li mogu da ih snimim, da ih vidite. Malo prije sam odozgo mogla. Vidite vi koliko je ovo stvorenje? Ne može da se vidi jer snimam ka nebu, ali nema veze. Beloglavi su. Beba je oduševljen, znači bukvalno je presrećen. Gleda kornjače upravo kako mrdaju lišće. Kaže Kristijan da ova rupa u cigli, ko zna dokle ide, zato što su to putevi koje je naša vojska koristila davno. Jel vi znate nešto o tajnim putevima iz zoološkog vrta? Lokvanji, onda jako loše miriše, znači jako, ne znam od čega, ali verovatno od tih raspalih stvari u vodi, jako smrdi. Da, smrdi na ribu.
Ne smijem da vam snimam decu, ali bukvalno se ovdje deo gdje se deca igraju sa kozicama i kokama. A ovo je ono za penjenje? Aha. Želiš kao cijel podruga? Da, ne. Nas jadas. Akvarijumi su bolje. Dobro, ovog majmuna bih uzela. Jako je bio tužan, jako je bio smoren. Na kraju uzela jedan, jako smorena. Upravo je mala djevojčica rekla da su mešanci mace. Ja, Kristijane. Definitivno sam to ti ja. Tu samo živi floka, ne možemo mi da idemo. Ne.
Ta ideja bih najradije propustila ako mogu. Ne. Mislim da mi je gadnije od ovih zmija ove tapereve što god koje stavio umjesto vode. To je umjesto činije za vodu. Gdje je ovdje zmija? Još što gledaju kako izgledaju ispod vode i gledaju. Još ne gledam. Da, ovdje. Tamo plastične posade. Možda što se lakše menjaju, jel? I ovaj zeleni lavor, najbolji. Šta ti taj pitanje? To su možda one bube što vise sa grana, ili? Nisu bube, baš će njima voda. Baštenska Aborela Laboa. Ovo je naša. Ovo je čuš. Ajmo vam. Možda ispod ovog. Ovdje jako vruće da ne mogu nešto. Ovako sam još. Ovako sam još. Bijela pitanja. Znaš odmah kako je opasnost. Ali beba ne registra to, jel da? Jel vidi on to? Ako se ne pomene, ne. Shvatili smo da beba ne vidi životinje koje se ne pomeraju. Znači on ovo vidi samo kao jednu veliku fleku. Dobro je, svidjeli smo se lamama, znači živjeli smo.
tatin omiljeni deo? Šta mi radi? Kako su lijepe. Ovo su male ušare, tako se zove. To je jedna jedina skroz bela, znaš? Albina. Da, vidi. Ovo su golubovi rimski. Ne znam, možete vidjeti kolike su, ali bukvalno su kao 4 naša goluba, možda 2. Stvarno ne izgleda najbolje kad vam snimam zbog toga što je sve kao u kavezima, ali stvarno nije tako uživo. Mislim, uživo mnogo lepše izgleda. Mnogo lepše može da se vidi. I ovdje je slobodan curan. Curka šta god daje. Mrgud ptica. I slobodna curka. Znači slobodna curka na slobodi. Fazani. Svo vreme su ti fazani, već samo drugi vrste. Italijanski golub. To je to, ostajem bez baterije. Nadam se da vam se sviđa ovaj vlog. Ako jeste, subscribe-ite se na moj kanal. Mi smo stvarno uživali u ovom danu i vreme nas je skroz poslužilo i vidjeli smo razne životinjice. Pišite mi dole u komentarima ako ste vi bili u zoološkom vrtu skoro i šta je vas najviše oduševilo. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!